Қырым татарларыны сустырмақ үшін уйдырылған дава. Қырымнан Юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылық кечіргені үшін қанунсыз митинг кечіргенінде қабатланып 10.000 рубле пара жазасын алған Эмине Абдулганиеваның шикаеті бақылмасында тенефус алған. Невбетеке топлашывда августның 2-сінде қарар шығарылмалы. Құрманның ишгалжелер махкемесі бұйықонларда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тылыбында қабатланып 12 елға махкем етілген Ескендер Абдулганиевның анасыны оңа үкім шығарылмастан евел кечірген бір кішілік наразылығыны күтлеви нумайыш оларақ таныған еді. Ойсы яшыған қасаба сұқағында менің оғлым террорист дегіл язуылы плакатнен шыққан еді. Шукунады дигер мабуслерінің аналары да айры-айры пикетлер кечірді. Ишгалшілер есе бұны майышларыны бір митинг оларақ таныды. Органами силовых структур было умышленно инициировано данное административное дело, дабы заставить крымских татар, мусульман молчать, дабы заставить нас соглашаться, дабы заставить нас признавать себя, своих детей, своих родственников, своих знакомых в тех лживых обвинениях, которые не соответствует реальной действительности. Я пришла в защиту своей дочери, оказать поддержку. Ее сегодня судят за то, что она вышла на одиночный пикет в защиту своего сына, моего внука Абдулганиева Искендера, которого взяли, подкинув какую-то книгу запрещенную. Мы очень переживаем, очень расстраиваемся. Внук уже 3 года сидит. А теперь и дочку таскает по судам. Мы наблюдаем преследование не только в отношении наших мужей, но и преследование в отношении стариков, преследование в отношении целых семей. И сегодня мы наблюдаем преследование в отношении матерей политзаключенных. То событие, которое произошло 31 октября, когда мамы красногвардейской группы по делу Хизбут Тахрир вышли с одиночными пикетами, чтобы выразить свое законное право, свое мнение, свое возражение на тот приговор, который был озвучен Южным окружным военным судом 2 ноября. Законное право матери выразить свое мнение сегодня преследуется российским законодательством. Алик Приходьканан булунган ері аляда беллі дегел. Юқары Шурада инсан ақлары векилетлесі Людмила Денисова, Рус омбудсмена Татьяна Москальковадан қырымлы сияси мабусына тапмаға талап етті. Март айында Русияның Женюберби махкемесі Приходьканы 5 жылға махкем етіп, 110.000 рубле жүреме белгіледі. Ишгалжелер Украин файлыны сақ шиыры мемориеті бинасына Львовтаки Рус консуллығына патлатмаға азырлық көргенінде қабатлады. Приходьканын сөздеріне көре бұының Украина тарафдары олғаны үшін интиқамдыр. Олған алдын мәліметқа көре Приходьканы Русияның Владимир шеріндегі апсханеге йолладылар. Денисов айтқанына көре мабустен сонки келген мәлімат Ростов СИЗОсындан еді. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місця перебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров'я, забезпечення медичною та правовою допомогою. Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на Російську Федерацію, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України. Ишгал етілген Қырымда мүлкиет аққаннан 4.000-ге яқын бозылуы қайдетілді. Олардан ең чоқ бозылулар Ақерда. Бұл инсан ақлары бойынша регионал меркезі араштырмасының нәтижелерідір. Ишгалжелер зарар көргенлерінің чоқысыны топырақ сайыплігі аққандан, башқаларына көчмес мүлкке ақтан марум еткен. Ақ қорчалажыларынан сөздеріне көре 2017 сенесі мүлкиет аққының ең чоқ бозылуы тамам Ақерда олып кечті. Ишгалжелер прокуратурасынан режасынен шер архиві, оның
малюмат топламында Украин devlet органлары тарафындан берілген. Инсанларның топрақ сайыплігіні таздықлаған весиқаларының асыл нұқсалары йоқ олған аққында малюматнамелеріні берген. Амайшғалжылер бұрынын мал-мүлкін алмақ үшін башқа васталарыны да тұшынып шығарды деп айта аққорчалайжылары. Вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок. І робила це приватна юридична компанія за рахунок коштів державного бюджету. Тобто тут такий цинічний досить підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки, і за рахунок цих коштів, які населення сплачує у вигляді податків, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно. Яраланған ве травмаға ұғырғанлар, еді Украинар бей хастаханеге ұғырады. Бірінен алы ағыр. Бұны Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында білдірділер. Рус ішғалжелері кечкен күн ішғал етілген Донецк ве Старогнатовка жібарында олған Галициновка койын артиллерия тертібатларынан ұжым еткен. Бұны берабер бұтын жебе сызығы бойынша ағыр майынлар атылған. Бұндан ғайры Донецк ве Луганск велетлерінде бірқач арлан 10 рус пилотсыз учы жәлеті жебе сызығындан кечкен. Украина аскерлері қаршы ашып, душман провокацияларына тоқтатты. Амма Сабада ishg'olchilar mayınlarından екі кері атеш açқан. Поблизу Золотого 4 ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Украина истихбаратында ishg'olchilar аңлашмаларға бақмадан жебе сызығы бойынша яңа мевзелеріні бекітіп, оларны гізлемеге тырышқанын білдірелер. Основні зусилля противника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних та встановлення нових мінно-вибухових загороджень. Використовуються протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої. Крім того, окупанти продовжують утримати на передових позиціях значну кількість протитанкових ракетних комплексів. Їх призначення – нанесення втрат особовому складу та руйнування фортифікаційного обладнання підрозділів Об'єднаних сил. Шимали ве Жүнеби Корея devletlері sıcak ақ қатыны яңартты. O yüksek seviyede kontaklarını devam ettirmege yol beri. Geçken yıl Şimali Koreya bir taraflama karar ile ақ қатыны toxtattı. Bu Şimali Koreya teritoriyasından mektuplarının yollanması akciyasına cevap edi. Сьогодні були відновлені лінії зв'язку між двома Кореями, і я сподіваюся, що світ почує ще більше хороших новин. Апрель айынан башлап, екі Кореяның лидерлері tekrar мектуплерінен деңішті. Бұл мектуплерде Кореялар ара мұнасебетлеріні яңартманын ихтималыны музакире еттілер. Бірінші адым оларақ бақ хатларының яңадан çalıştırılması oldu. Два лідери також домовилися якнайшвидше відновити взаємну довіру між двома Кореями і знову сприяти прогресу в відносинах. Шимали Кореяның ресми малюмат агентлігі салы күні саат 10-да Кореялар ара бақ каналлары çalışı башлағанны таздықлады. 5 миллионға яқын ашлама Украинаның сербес территориясында япылған. Бұны Украина сағлық назірлігінде білдірділер. Вакцинаның 2 дозасын алған инсанларының сайысы 2 миллионға яқынлаша. Сағлық назірлігінің Devlet Эксперт Меркезінің малюматына көре, Украинада вакцинадан sonra ағырлашмаларының пейда олыбы төлекесі 1%-дан да аздыр. Бұл Украинада қайтан кешірілген 4 вакцинаға айыттыр. Ең сық рас келген ағырлашмалар арасында инсанның сижағы көтерілмесі, ұшып қалтырамасы, беденінде қызарынтылар пейда olması ve yorgunluqtır. Böyle ağırlaşmalar esli başlı insanlarda belgilengen. Bunun beraber cemaat sağlığı merkezinde ağır ayaklı kadınlarga aşılanmağa tavsiye etilir. Bu tehlikesiz ve gerekli деп айталар. На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків. В Україні наразі схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних.
COVID-19 є небезпечною хворобою вагітних. Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції. Атта ишгалчылар акимиятынан шубелі малуматына көре ишгал етілген Қырымда эркун 500-ден зияде яңы ковид хастасы ве хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен 10-ға яқын кіші қайдетілі. Ишгал етілген Ақиярда кечкен афтаға көре хасталарының сайысы 20%-ға артқан. Хастаханелерде бұтын коронавирус хасталары үшін ер етішмегенінден себеп қошма 150 ятақ қоймаға планлаштыралар. Ама бұна бақмадан ишгалчылар Қара деңіз флоты күні қайдетілмесіні лягу етмеді. Деңізге әрбі Гемелерні чықардылар, бинглерже сейірже паратны көрмеге келді. Сейіржелерінің чоқысы 5-ші авта ковид себебінден вефат еткенлерінің рекорды қайдетілген қомшы Русияден келген. Мы приехали за 2100 километров из города Самары, и это была моя мечта приехать в Севастополь. Я служил в Балаклаве в бригаде подводных лодок. И мечта моя сбылась, я здесь, в Севастополе, городе Герои. У нас прививки нету. Прививки нет, но как-то вот эмоции и вот ощущение от этого праздника, и то, что мы проделали такое расстояние, это как-то вот переваливает. Все ощущения, все мысли. Это история, это наши деды, это предки. Вы что, как тут не прийти на парад? Обязательно каждый год на парад, не имеет значения, День морского флота или День Великой Отечественной войны. Это история. Мы приехали из другого региона страны, из Карелии, поэтому для нас путешествие и этот праздник важен, сегодня здесь присутствовать. Поэтому сегодня здесь с семьей. Прививки у нас нет, но мы болели. Приехали в гости из Удмуртии. Всем привет! Ишгал етілген территорияда яшасаң олимпик ойынларына сейір етмейжексің. Халқар олимпик комитетінің талабынен ишгал етілген Қырымда Токиодаки ярышларының онлайн яйынланмасы блок етілген. Русияның Первый канал баш мудирі Константин Эрнест қайдеткенне көре канал олимпик комитетінден яйынлановны япмақ үшін сигнал ала екен, ләкин ишгал етілген Қырымда яйынланов япылмасы ясақланған. Эвеллері Токиода олимпиада açılmasына яйынлаған Русияның бірінші каналы атлетлер парады вақтында Украина джима тақымына стадионға шыққанны көстермеді. Пропагандистлер яйынланмада более реклама тенешусына тижари мejburiyetlерінен аңлатты. Токиодаки олимпиадада 7 инсанда COVID-19 хасталығы белгіленген. Чин вирусы Филимеңтен келген екі теннисшіде қайдетілген. Башқа хасталар ойынларының кечірілмесінде иштирак еткенлерде. Кеченлері Токио 2020 ярыш тешкілятчылары коронавирусқа оғыраған 16 кіші аққанда білдірді. Умумен алғанда июльнің 1-ден башлап 150 инсанда коронавирус хасталығы қайдетілген. Чин вирусына оғырағанларының сырасында АБД, Чехия, Чили, Женеби Африка Жұмхуриеті ве башқа мемлекетлерінің ватандашларыдыр. Олимпиада қасабасында 11 бинге яқын спортчы яшай. Ойынларының тешкілячылары ковид пускасы кібі адландырылған системасыны ішлеп чықарды. Бұл система коронавирусын тест тарқалмасына ел бермемелі. Фақат экспертлерінің фікіріне көре тешкілячылар кереклі чарелеріні көрмеді ве ковид пускасы бозылған. Айны вақытта япон мұхлислері Олимпиадада сейіржілерінің бұлынмасына ясақны көзогіне алмады. Юзлерже инсан ачық авада кешірілген аяқ машина спортові еркек триатлон ярышына сейретмек үшін топлашты. Ми на вулиці, тому тут не тісно. Думаю, ризик зараження маленький, дорівнює майже нулю. Такий захід приходить тільки раз на 4 роки. І Токійські ігри особливі. Я не можу пропустити цей шанс. Тому я тут. Олимпиада тешкілячылары инсанларына евде қалып ярышларына телевизор вастасынен сейретмеге рижайты. Олар сағлық қорывы бірінші ерді олмақ керек олғанын айты. Японияда коронавирус тарқалмаға девам етмекте. Екімлер Эркун Бинглерже яңы хаста қайдеті. Токиода июльнің 12-сінден башлап илан етілген февқуледе вазиет августның 22-сіне қадар сүрежектірі.